Hrvatska rukometna reprezentacija zatvorila je prvi krug Europskog prvenstva pobjedom protiv Srbije 24-21. Bila je to utakmica koja nije imala rezultatsku važnost i u kojoj smo vidjeli dva različita poluvremena Hrvatske. Šego i Duvnjak nosili su kauboje do pobjede, nakon koje je izbornik Lino Červar detektirao glavne probleme. Analizu utakmice donosi Ivona Hemen. Marin Šego, ne jedna nego dvostruka roleta na hrvatskim vratima. Mislim da mu ovo sad već postaje dosadno, da će preći na ugradnju brava, ključeva i onog sitnog inventara. 15 obrana Marina Šege Čestitke Hrvatskoj. I sve prisutni Domagoj Duvnjak srušili su Srbiju. Prazan je gol i to je novi pogodak. Rijetko kad prebrojim obrane, osim kad imam jednu, dvije, onda znam. Utakmica jako teška. Prvo poluvreme smo se mučili, drugo poluvreme odčepilo i mislim da smo zasluženo pobijedili. Bila je to rezultatski nebitna utakmica, ali igralo se za prestiž. Iako je Červar odmarao svoje najjače snage, opet su oni izvlačili utakmicu. Duvnjak 35 minuta, Cindrić 42, Stepančić čak 51. Dva različita poluvremena. Ovo nam može biti dobra škola, jer sigurno da nismo ekipa koja može odrađivati utakmice, nego ako ne uđemo 100% imat ćemo problema kao danas. Individualne akcije i samo 8 golova u prvom poluvremenu. Držali su Srbi vodstvo i u nastavku, onda Hrvatska radi seriju 5-0 i od -2 bježi na +3. Marin Šipić ko zimska služba razgrće sve oko sebe. 10 minuta prije kraja +6 za Hrvatsku. Duvnjak je susret preokrenuo sam u 5 minuta nakon sporog i bezidejnog prvog dijela. Pod hitno mora van, kako krade, strah me je da ga Koza Nostra ne angažira. A da ih ostali ne uhvate, morat će se pobrinuti izbornik koji je detektirao glavne probleme dva različita poluvremena. Ne možemo računati na pobjede ako budemo igrali individualno, ako svako uče na svoju stranu, sigurno ne, nego mora nam ovo biti jedna opomena, da moramo nastaviti sa tim trendom zajedničke igre, kolektivne igre. Koja ih je dovela do 3 pobjede u nizu. Nakon uspješno odrađenog prvog kruga u Grazu, rukometaši su prije podne autobusom krenuli prema Beču i u 13 sati se smjestili u hotel. Nemaju puno vremena za odmor jer drugi krug otvaraju u četvrtak, pa su u popodnevnim satima odradili trening na kojemu će izbornik Lino Červar uvježbavati i popravljati stvari koje u prvom krugu nisu bile dobre. Mislim da moramo pronaći kvalitetnije rješenje za obranu 5-1, mnogo efikasnije i toga se moramo pridržavati. Što se tiče obrane, ona dobro funkcionira, mislim na 5-1 zonu. Obrana 6-0 naša, još se nismo je puno igrali, ali tu sigurno ima prostor da nekako i to probamo, jer mislim da moramo ipak raznovrsni biti. I po pitanju obrane i po pitanju napada. Dakle, to je drugo. Treće, moramo ozdraviti Marića. Uzeli smo Brozovića kao prvu alternativu jer se bojimo da ne bi ostali slučajno bez kružnog napadača. Realno, trebali bi pobijediti 3 utakmice od 4 da prođemo, ali treba ići utakmicu iz utakmice u utakmicu, jer eto, prošle godine smo kalkulirali, Brazil smo već preskočili u mislima, pa smo zapeli na Brazilu, tako da bi ja volio da mi idemo u utakmicu. Prvo je Austrija, treba njih pobijediti domaćini i bit će sigurno teška utakmica. Pa onda Njemci i još gore. A u Beč se preselila Ines Goda koja prati rukometnu reprezentaciju. Ines, kako je prošao prvi trening u Beču? Da, Hrvatska je danas poslijepodne odradila svoj prvi trening ovdje u Beču, a taj trening započeo je jednim obraćanjem izbornika. Lino Červar pozvao je momčad na ozbiljnost, angažiranost, pozvao ih je na disciplinu, naravno ohrabrio ih je za ovaj nastavak natjecanja, a onda im je rekao i da još nisu gotovi s poslom, da je zapravo Hrvatska ostvarila tek onaj prvi cilj, a još puno toga je pred njima. Kakve sve ambicije ima Hrvatska, naravno jako dobro zna Luka Cindrić. Luka, evo, promijenili smo grad, ali pretpostavljam da je reprezentacija sa sobom donijela onu sjajnu atmosferu koja se sinoć stvorila nakon pobjede. Pa je da, sigurno da smo ostvarili taj prvi cilj. Mislim da iz utakmice u utakmicu smo igrali bolje i sigurno da se veselimo nastavku turnira
jer stvarno unutar ekipe odlična atmosfera i eto, ne možemo doći kada krene i da pokažemo sve što znamo. Prvi trening je odrađen ovdje u Beču. Na čemu je bio fokus? Što ste sve radili? Pa danas je više bio regeneracijski trening. Putovali smo još danas tu i nismo htjeli ništa pretjerano raditi. Čisto regeneracija, malo da se oporavimo. Od jučerašnje naravno dosta, rekao bi tako, emocionalnog poraženja, više nego fizičkog. Tako da danas smo se regenerirali, sutra ćemo malo taktiku odraditi i eto, mislim da ćemo biti spremni za nastavak turnira. Upravo prije ovog našeg javljanja završila je utakmica Austrije i Sjeverne Makedonije. Austrija je pobijedila Sjevernu Makedoniju, a to znači da je sada i službeno da je Austrija naš prvi protivnik u skupini, dakle led ćemo morati probijati na njihovom domaćem terenu. Pa da, mislim, eto, domaćini, sigurno jedna teška utakmica ispred nas. Eto, možda bih izdvojio Bilika kao najveći njihovo najbolji igrač, naravno uz odlična krila. Mislim da eto, nije lak put pred nama, ali mislim da se nemamo čega bojati, imamo sigurnost unutar ekipe, igramo odlično i mislim da imamo odlične šanse za nastavak turnira i stvarno eto, prije svega mislim da ovaj prvi cilj smo jako dobro napravili i zdravi smo svi, malo nekih sitnih problema imamo, ali generalno najvažnije šta je unutar ekipa, odlična atmosfera i mislim da nas to treba krasiti i u nastavku turnira. S ovim drugim krugom i dolaskom u Beč zapravo raste napetost, rastu i očekivanja. Raste li i pritisak na vas igrače, osjećate li ga? Pa naravno, onaj pozitivan pritisak uvijek je tu. Kad čujete himnu, navijače, sigurno da je to nešto posebno što svaki igrač proživljava, svak na svoj način, ali mislim da mogu reći svoje ime cijele ekipe da jedva čekamo da krene nova utakmica, da izađemo na teren, da se borimo, da damo sve što možemo i evo stvarno jedva čekamo da krene. Super, Luka, hvala lijepa i sretno, i mi jedva čekamo da krene. Evo, čuli ste što ima za reći po dolasku ovdje u Beč Luka Cindrić. Hrvatska dakle još sutra ima dan pripreme za tu prvu utakmicu drugog kruga protiv domaćina Austrije.